ki dawai hapsil dawai by dawai kalong free ben oh free dawai ki bom dan hang ne mod kap thit nambar na beta gitu ki ba kerni di biri di secret di kian pada drugs ru kumju ni kamli tamu syai dawai kile surgery ru kile operation ru tu dawai la dan ki ba jingpang met jingpang jong ka sengkahi ka sadu sti sekejat kum tu kisna dawai do ni te tamalong kamde ba fiuan bam hi traj pe judieng tamalong pihak pandadan dah kajing tahap dalek doktor mudah kini kurukam ki kisna dawai kum ki thlong ki ki terlihat dawai ya ki jingthung ki ki terlihat dawai kini ki jaka ngadan mentah ke hospital besumar di dawai kenmat ke bahe tamang ni than stela mengiri India alien pni fi tang shipu tingka ke bai slip bagi dawai baklam jung siu kani kade ke North East Institute of Ayurveda and Homeopathy ke badan hakmat ke Negrims Hospital Shillong ke jaka sumar ki jajing pang per ki jingthung ki kenbat de doktor bla pintbit ha kani ke benta hang ni kim sumar tang ki jingpang rai ru ya ke tenrai jongka ban pintmai pad ya ke bormet borphar hang ne sumar ya ki jingpang per da ka panan kam da ki dawai kenbat We also use modern diagnostic and testing facilities to treat our patients. पूर्वोत्तर भारत में आयुर्वेद की चिकित्सा के लिए एकमात्र संस्थान निया ही है kidan chis patali ki jaka thia pang bapaka na bedai kinthation rang bagi private ward ba ajing palai ki jingmut jing perkhat hangni don ki jaka kha khlung bat ko ot ban le ki surgery ki babun rukam bat kumjuru ki jing sumar e bakrni ki jingdi We are sick, we need help, and we will go anywhere where to get help. So Ayurveda has so much to offer, not just for the sick people, but the people to stay healthy. So I would request everybody to come here and take the benefit of this big infrastructure for the people of Northeast and especially Meghalaya. om tang ki dawai di neta hangni ki airu ka rukam sumar ba khampher de ki rukam handai यह संस्थान मेघालय की जनता को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्मिथ पेरीफेरी में भी ओपीडी की सुविधा उपलब्ध करा रहा है, जिससे बहुत सारे दूर दराज के मेघालय के मरीज लाभान्वित हो रहे हैं। lemba ka jaga puli doktor hangni don ki jingtai ki baharu kam ban ajing sumar lem ki yoga park bat kleng saudong la thungi ki so ki kenbat dawai ki bala ban sumar beliau lari bidan ki jingpang kpo jingpang mat ki migraine piles fistula kumjur ki jingpang snido kani di ki jaka na ta jumpi komen po la philayo jing sumar ni ki jaka bat share ni ki video shakitu ki badan kam ni sngo ye ni khubor. So I'm joined here by what's your name? Shubham Badal. Shubham, no? Yes. Shubham and Nick kini gede ki they're students from NEA, but we are here in NEA ngidan ni po NEA ni de jaka ka baki ajing sumar karukom sumar de ki dawai kenbat bat ki we ki balik se bun teng chopi baju sultanat ban pak sumar de ki dawai kenbat kani de jaka ka ba ai ki jing sumar karukom ki ba pher ba ka kini ki sabatai knian ni nak ma hospital kani NEA kadan hang ni hajan ni Grims te kini ki sebatai khniat shafang jong kani jaka ajing sumar hang ni bad kaju kopor da kanu kurukam bad ki jing pang ayu कौन सी बीमारियां है जो ट्रीट होते हैं यहाँ पे ते Shubham, can you introduce yourself please? My name is Shubham Badal and I am a second prof BAMS student from Northeastern Institute of Ayurveda. and kakateng tu akan di Nick Omba kadi nang ne hi na po Meghalaya bat nga puli ang ne hania Shillong second year professional BMS te yang ni ya pitnang kan get spang ke pang itu nang ne po ni Okay, hidan ru ikong journey ikong have me but nila yes nila best ba kerteng jong nila her name no it's like this it means precious her name nila very cute name chalo nya rung sapo ngene pek dan yu ni ben dapatai baharu pambade ba Nick tam semam kani kedeka entrance mah tenang ne pat ngindan artlika partition okay kani nang ne English Ayurveda hospital but kani kalian pat nang ne homeopathy hospital mah okay these are two different hospitals but karkom sumara kalau ya kan dia kai pher kum no Ayurveda kalau kum no homeopathy kalau no both of this comes under Ayush mah okay Ayush kede AYUSH एक word for Ayurveda YUSH is for homeopathy so all of this comes under Ayush system hai tenang takar kom samar jo kita share per khandian hai komba Ayurveda ni smar bet ki dawai kan bat re ka homeopathy ni smar dai ta hi kom re kai per no ki kinds of department and kinds of treatment and baki tablet form ro kai per ai te kom okay ta shape ni lam sai ngin ko te English bahasa Ayurveda ta ya ki bala juan hang ni tengah try kin tip hai kan ni karu common chim dawai hang ni te ngi
Lagi bang patip ng suka peni pi hani mentas ni wan kenang na benta jong ka Ayurveda de ke ban long ha ka arthritic. Kani hani ke deka? Ini ketika counter dengan ke reception mah. Ini staff kena pray. Jadi nanti angin itu nih kabut. Lah highlight dia kan jadi dokter kita on duty kan. Pada department bagi dia charge. How much is the registration for? Okay, it is only for 10 rupees. Yeah, for 10 rupees. Okay. Alright. 10 रुपीज़ का भी ऐसा नहीं है कि एक बार रजिस्ट्रेशन करा के तो दोबारा इसको आप बार बार मतलब यहाँ पे आएंगे तो वापस आपको रजिस्ट्रेशन नंबर चढ़ाना पड़ेगा। इसको आप 2-3 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। फिर ये हमारा OPD मतलब वो जो कार्ड एक बार आपको एक बार ही पे करना हाँ एक बार पे करना है, फिर आप रेगुलर बेसिस पे आएंगे तो फिर आपको पे दोबारा नहीं करना पड़ेगा। और ये हमारा OPD है यहाँ Mungkin lebih dan kaman siu tang sipo tinggal si sin siu taman pila banwan maman kapor dan kam siu siu. Ini ada OPD kementam dan patient siu kalau ada kapor. Lajan miet mentam dan patient siu genre hakipor badai ba bun patient kani kadap barohai. Kita dan kita department beper nadu nak kini kita kasong doktor hala ki jong ni. Tinggal ada beli ru ikut video ti sampai ini video bangi la lek bah kom ke badai. Teman re hang ta kini patient di mata ti ni patient su nomor bagi la alhamdulillah kan dan su ini kamu kah kamu bisa ke kamu PD OPD card untuk sau biji okay makes sense ini ke pharmacy okay pharmacy kamu की मेडिसिन आपको इधर पे मिल जाएंगे। आपको बस कार्ड डॉक्टर का साइन होना चाहिए। उन्होंने जो मेडिसिन लिखी मोस्ट ऑफ द मेडिसिन आपको यहीं पे फार्मेसी से मिल जाती है। तो ओके kita di tablet hai kita dulu di लिक्विड प्रिपरेशन कषाय preparation belum di juice kita dawai habsil dawai by dawai belum free benar free dawai jadi kemudian nang mod captain nampak some types of grit preparation also liquid type of preparation that is called avalea that we lick and for example chawanprash which is rasayan in Ayurveda. Kemudian those things but prescribed by doctors kan kemudian kan one treat jingthia kan utili jingthia gitu in Ayurveda hospital we have 60 bed 60 bed nanti homeo dan 40 in total we have 100 bed hospital no okay this is the Shalakya department which is related to ENT eye nose and yes problems yeah. Kali ni ya I'll just put a video with that we've taken earlier ngilabung na ring video mana so kini pi kadi kani kerja they do I saw that they do with water or something no yes so many preparation they kashaya preparation and so many preparation they just remove the infections or so many eye problems just as such glaucoma problem and so many so they treat by this Kemudian kebun ke bawah ni kebun ki provide lu ya ke specs pat pi check lu kan sampai ada di dalam jumlah bisa pat kit itu di specs nang provide lah okay prescribe kamu kadang hang ni berfait kile kemudian kami nadu score kemudian sinusitis treatment भी अच्छे से इधर पे होता है rendang saja kini ki dawai berfait kini ki dawai ki use belum herbal belum Ayurveda bikin kilang Ayurveda tang bakam dia dapat ang kilang tang in liquid form kilang air kilang tablet liquid powder that is tarpan when there is dryness in the eye so we do the tarpan and Aschyotan is putting the drops in the eye that is Aschyotan yes anyan yes kini ni kidan ki ENT na bata jong kakhman kidan na bata jong ka X-ray room ini X-ray room ni no sorry how to live a healthy life so that is okay yes more like a counseling room counseling type yes and also first of it's also about the diet so yes diet also maintain the health and we have dental also yoga dental and yoga room yes kani hai addiction na bata gitu ki bah kerni di biri di secret di kian pada drugs ru kumjo kani kade ke jaka ka baki ki ai kita counseling baki baki jeng sumar te kidan ha lagi jong sumar kani ru dah kani ru kam jong ka Ayurveda hi okay kini ki khar ki detoxification kum kani ke jaka kani ka department ne
ते kani hang ni bagi deki opium addiction kini di drugs jong drugs mungkin ni deki bala ban kata lingba bajing kata jong drugs babon jat mungkin kamu ki babon ma kini ba jule detoxification ki jio withdrawal syndrome ro te bat railing ba jong kini ka kayarap phi ba kanlong suki kalong gradual to bandre kayarap pat ban sei bin ngadu na kithet na long no bajing na du na po tanrai bet bano ban pelaj kita kajing kerni jong phi kani di jakat thya pang kani hani mo kini support kadan kani sati support kadan ki bakadi jakat thya pang kani bar kadi jakat thya pang kani hani di labor room ki don ru ya ka jaka khlung kani jata which means ki ba kwa ban khlung hani hospital room la mentan makidang supletion maka katukan ni berkani di labor room hang ni kidan ki patient ki basong turu kidan ki ba ki sa stir kidan stir di kaliang senrang sini liang kentai ti kidan ki jaka ka baki ki amagadi jaka thiapang jaka ajing sumar ki te kamut lara de kiwan hang ni lara don kam hi baki haban thia ban yo jing sumar haban thia hang ni jaka. So this is the block, the entire block here. Kidan ki jaga sumar basti support kidan ni di taman ri na beta jong ki perlok jong ka lada de bapi kwa ban wan ra dan ni kwa ban persang di kiwi ki rukam jing sumar lanyo na ki dawai ki bapi pi ju penan kam le se na try kani ke hospital kani rap hai pi kalom ka kum ka dakhwi re kalat ka bapi la ban yo jing sumar. मैंने आयुर्वेद इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैं खुद आयुर्वेद से ठीक हुआ हूँ। क्योंकि मुझे एक प्रॉब्लम पाइलोनिडल साइनस का प्रॉब्लम हो गया था जो कि एनोरेक्टल डिजीज़ है जो कि मैंने 2 ओपन सर्जरी करवाया था उसका लेकिन सक्सेसफुली ट्रीट नहीं हो रहा था। आफ्टर दैट आई चूज़ टू गो आयुर्वेदा हॉस्पिटल इन माई लोकल सिटी झांसी। तो मैं क्षार सूत्र ट्रीटमेंट करवाया मैंने और सक्सेसफुली ट्रीट हो गया। तो जब से मुझे आयुर्वेद पे बिलीव होगा और साथ में मेरे जो दादाजी हैं वो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर रहे हैं तो इस वजह से भी तो आयुर्वेद चूज़ किया। Yang ma yo jing kwat nakani ka jing sumar ayurved nomor ba ka hangni kamli tamu ai dawai kile surgery ru kile operation ru lada don kam tam li kini ja jing pang ki bayade ba ka jing lech sabar ka kani ka benta balik pankhana lit penji ba kiwi ki benta ki balik se ki bala ban kata ya kata ka ya ka suk ka san jong kamet ku jong fi tam ko jong fi te ki ba ya ha ba ka gastric ba kiwi te kileru ya ki surgery haba kum kita ki benta te lesel rade ba phiwan hangni dam ta ki problem ki jong ki kenla ban khambatai bha rakno kom kile फिजियोथेरेपी की डाल नीचे होता है फिजियोथेरेपी। और एक प्रॉब्लम और थी, मुझे साइनसाइटिस की प्रॉब्लम थी तो कई सालों से ठीक नहीं हो रही थी। तो मैंने उसे कई जगह दिखवाया लेकिन ठीक नहीं। फिर मैंने आयुर्वेद में दिखवाया था, अपने साइड ही दिखवाया था पतंजलि में, तो उससे भी मुझे रिलीफ हुआ, क्या ठीक हो गया। इस वजह से भी आयुर्वेद मैंने चूज़ किया। आयुर्वेद न केवल शरीर की चिकित्सा करता है, शरीर के साथ मन और आत्मा की भी चिकित्सा करता है। तो ये जितना मतलब साइंटिफिक तो है ही, साथ में आध्यात्मिक भी है ये। Kemudian film stu nama kini kadai stu kat komujori kalau makam dia tanya komen kendriru ikaman siam ikjimu ceperkat nomor ba kerukom trekam ketika dawai kerukom trekam jong ki doktor banong balai jingirap yang ni kadai bet nadong sedong tigi haban yitlut ya kerukom om ikabalong nadong sedong te kamdai tang na ke jingpang kemukidap ti shadu sapo banong banwat ke tenraj ke jingpang jong pi tigi dan lut la persang banwan ra ya kam ami kita di Jepang bayo Jepang cancer ru ki bawan hang ni layo ikini ki dikol ki osi ba pas ang te ki so kana benda ka bayo cancer te tumor bayo cancer chemotherapy layo chemotherapy ki wan hang ni ban yarap ki kumno ban persang ban pin jai ya ka met ki jong ki bet ki kinang pliru menta ya kani cancer wing bi ko calling ge hangni kin sapli ka cancer wing ru ba kila balai jinga rapat nabata ki bapang cancer bapang bampong lesi daki dawai ayurveda ki banga kamda tip ha menta tene phiwan nang ni phinyo jing tip kham banya ya kata ko kam। सर एक संस्कृत में श्लोक है, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, मतलब जो भी हमारे अंदर है वही बाहर है और जो बाहर है वही अंदर है। तो जब हम नेचर को अच्छा रखेंगे तब हमारा बॉडी भी अच्छा रहेगा। तो यही आयुर्वेद हमें सिखाता है। ठीक था
kemudian badan syapok kalong sabar kalong syapok ada ka sabar ka kot kya syapok ko kya darak bersyapok kya sabar ko kya kini hang ni kidai ki don ru ye kini ki jaka be ki thung ये की दवाई की जोंकी की दवाई के बाद इसमें जो फूल होता है रात के फ्लावरिंग होता है सुबह गिर जाता है। ओ ये आप इसको स्मेल करोगे तो बहुत अच्छा स्मेल भी आएगा। आप देखिए स्मेल कर सकते हैं आप इसको। हाँ ये इसका स्मेल करते ही खत्म हो जाता है इसका स्मेल, और रात के फ्लावरिंग होता है सुबह गिर जाता है ये पूरा साल ऐसा ही होता हाँ पूरा साल ऐसा ही रहता है। पारिजात बहुत अच्छा वृक्ष है। कब बरो शी स्नेम उमी संतीव कुमनी उहाम तो और इस फूल से बना हुआ है वो नहीं इसकी पत्तियों से बनता है। किसला जो नहीं कृष्णा दवाई वो जो क्या पेन हाँ पेन एनी टाइप ऑफ पेन में दे सकते हैं। तो दवाई ला dan ki bajingpang met bajingpang jong ka sengkahi ka sadu sisi kejat kum tu कृष्णा दवाई दोनी नता किसा ता सकलान बट फिर भी डॉक्टर का सलाह लेकर ही दवाई लें। यस बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कुछ लेना ही नहीं है। kamu long menta ban yu ban pi pin sule hi kum tu kam long pi hab ban la pila tip makna yu jing thong ru pi hab ban le pat da u pi hab ban dan pat du doktor ban batai pi ban ai pi ban pen su thu pi ka jing pang yu pi dan nang ta pisala ban le mi dawai mar kidai dawai li ki bam ya hab le se bakamet jo phiru अब आपको मैं ऐसा प्लांट दिखाते हैं जिसमें आयुर्वेद में जिसका सबसे ज़्यादा यूज होता है उसको हम बोलते हैं आंवला, और जिसका बॉटनिकल नेम है एम्बलिका ऑफिसिनल है सोमलिंग। आंवला कम से कम डेली 1 से 2 लेना चाहिए। इसको आचार्य चरक ने रसायन में बताया है। रसायन का मतलब होता है कि जो आपकी एज को भी बढ़ा, दीर्घायु स्मृतिम मेधा विच इज ऑल्सो मतलब हम लोग ब्रेन फूड की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं आंवला को। ये अकेला एक ऐसा ठीक कर देता है। ये छोटा है इसलिए आपको खट्टा लग रहा होगा, थोड़ा बड़ा खाते तो उतना नहीं लगता। No, usok meleng di way ni ki dawai ba namata Ayurveda. Kani ka jingle Ayurveda kadi ka along di ka stan kabalawan na kiwi ki benta jong kari jongi teman reipan kidi ka rukom le ka rukom sna dawai kaya serim ha ba ka rukom le dawai jongi khasi hadu kanu ki sri hadu kanu pher ngan nomla ban batai banya mentan mar ngamde unong ai dawai khasi ngamde hiru expert hang ni teman rei kumuso meleng di way ni ki dawai ba ki ba lakalong nako ne nuso ne ban ki way ki benta ki bun ma ni takda ki bu khnang yi jing thong ki ja ni ki bala ban pen km mni pen km bikin pen im hang ni jaka kin thong kin bu ni jaka khnang ba ki la ban wan ra ya ka jing ये कथा का जिंगनांग जिंगते को मेरे begini की दवाई आप लोग मेडिसिन भी बनाते हैं ना यहाँ पे स्मॉल स्केल में। हम आपको अभी नीचे जाके डिपार्टमेंट दिखाते हैं जहाँ पे हम लोग स्मॉल स्केल में मेडिसिन बनाना हम लोग को सिखाया जाता है कि अगर कभी फैक्ट्री नहीं भी है तो आप खुद बना करके पेशेंट को कैसे देंगे, तो ये सब हमको सिखाया जाता है। ठीक से बिला सो एक मत कृष्णा की दवाई की बात खंडियत मांग ले सुबुन te jaka bal dan ding teng le se ba phimyo ki dawai ki prashna hi ni mut la dashna ka mut ka long lab tested but ki way of course kam ni ba sushna hi kum to te bada ka badan ki ni ki jingthung bat ki way ka pensuk ki bi ki nyo ya kita ki tenrai bat ki way ba ki nyo ban kona ki tenrai ni ki thiet ni ki so ki ken la ban yo ban shna ki dawai apa ni susu pi ste khama ni de ka college ki jong ki ni ka college humyo puthi ka de katai college juga Ayurveda kali kini. Te kade jaka puliru na bata gitu bakwa puli ayush. La kalau betul Ayurveda ka song ka jingdon kam jong pi bakani de jaka ka ba pila ban yo ban puli kal fidan jumut mo. ये जो प्लांट है इसका जो रूट्स है इसका हम यूज़ करते हैं माइग्रेन का प्रॉब्लम है या हेडेक में, तो क्या करते हैं इसके रूट्स को हम निकालते हैं और उसका जूस निकालते हैं। Kini di benda pang po le da yo pang bengkli mut इसको कैसे मतलब इसका पत्ती का यूज करते हैं या तो इसका काढ़ा बनाते हैं, और तुलसी का मतलब होता है तुलना रहित विच इज अनकंपेरेबल टू एनी अदर प्लांट। कि जिंगपांग स्नी दो मतलब अगर कुछ ये क्या स्किन प्रॉब्लम सोराइसिस एक्जिमा ये सब kemudian जिंगपांग स्नी दो brokat ki rashes वो वगैरह वो सब kemudian ki जिंगपांग dat जिंगपांग स्नी दो ki babon jat kemudian uni wen dawai bala ban। और ये तो आप जानते हैं हरिद्रा है, हल्दी, ये तो आपके यहाँ कॉमन है। मिकी माओ खलाई नहीं मुटकिला बन। इसके पत्ते को खाने से क्या होता है, जब आप इसको खाते हैं तो किडनी के स्टोन्स टूट जाते हैं, तो आपको प्यास भी ज़्यादा लगती है। पानी जब ज़्यादा पीते हैं तो ये तोड़ के उसको बाहर निकाल देता है यूरिन के थ्रू।
Kemudian dunia mungkin lah mansna dawai na betai jing pang thyroid bat ki wei ki seriam. Te tamalong kamde ba fishuan bam hi traj pe judieng tamalong. Pihak bandadon na kajing tahap dalek doktor. Taman rei kini dikijat pat bagi bu hang ni tamban sungthu tama phintip. Ba kidai kijat jing thung ki bala banon ra ka koi ki khia ki dawai. मुंडी Jing pang lei pan khana jong pi bagi jing e jong pi kemudian dunia mula mansna ba phi la bandi kala banirap khpo jong pi. Lasngo kum ka एक और प्लांट दिखाते हैं Masuk ke keper dawai. Di kini hang ni, pipe kini di classes hang ni baru kali di classes. Satu kali yang kata hang tadi dan classes berki wei. Di kini hang ni pan dah betajung gitu ki bakwa ban pulih. Kan pulih ni kemudian pihak ban pas need. नीट Hello. Hi, this is Keshav Nice to meet you. from second floor. Okay. Where are you from, Kishan? From Bihar. From Bihar. Which part of Bihar? Bihar, close to West Bengal. No, Bihar में से Which कहाँ? location? Location, हाँ. Lakhisaray. लखीसराय Lakhisaray. I used to stay in Gaya. I have went there. You went Gaya? Yeah. But we used to stay near Rajgir. Okay. I used to go to school there in Bihar. Really? एक साल तो Really? हाँ. You are from Arunachal? Or No, I'm from Meghalaya. only. Meghalaya? Kung puli doktor kung tahi pihak ban yo jaka penyo admission hang ni pihak ban pas ni te la pio medical medicine ne pio आयुष ने कथा का देहा का जिंगला जो पी पन ले ये है डिपार्टमेंट ऑफ रसायन रिसर्च कल्पना ये डॉक्टर हिमांशु सर का ही है अंडर में आता है मुद्दा कनी कम की किसना दवाई कम की थलोंग में की तलिया दवाई ये की जिंगथुंग में की तलिया दवाई है की जका किसना की दवाई बफेर तमालों का दे का बंताज का कोर्स के जो की ही की किन ले की की बरोखै तमालों किसना तक कम बन पेनमी बन हिकाई कुमनो बंसना दवाई बता दवाई दे ये लिंबा जो मशीन्स रखी हुई हैं आप देख सकते हैं लिंबा तो जो इन की machines में भी preparation होती है small जिंगथुंग scale में। how do you normally treat, let's say, what are the procedures to treat alcoholics and maybe chain smokers and all that? Is there It any is procedure? combination of the therapy. We are going to the patient's cure with the help of the holistic approach. In that we are taking help of the medicines, which are substitute drugs, along with that one detoxifying drugs for the any substance use condition. Along with that one we are doing counseling. And along with that one the yoga and physiotherapy help is also taken. But base of that one is that we are detoxifying the patient with the help of the panchakarma therapy in the our department for de-addiction of the patients. I see. So which means for alcoholics different one? Different Yes. approach? Every de-addiction approach for every substance use is a totally different one. Even it is different for the each patient also. Kalau apa mentan kedai baki banirap yakini kiba ya lingba juga jengkerni kiba bon kita di department kiba page kita te baki ki wanra ya ke jeng sungthu kinla ki sungthu ki patient ayu baki ki don ya kata ka jeng ke jeng ya shem apa deng kata ka jengkerni ki jongki nangta da ka jeng puli da ka jeng sungthu da ka jeng yet benia kila banai kita ki approach la kalong ki dawai ne la kalong ko jeng ki counseling ne la kalong de ki wi ki jeng ki jeng sumar ki banang ni hospital kila banwan ra ya kata ka jeng penduna abai de ba jeng kerni la ni jeng pendan kam ya kini ni jeng di ka kiat ni biri secret la ni drugs ni berki ki wei kat kum ka jeng pendan kam jong u la ni ka brio te ketua department ke di banirap ki brio bikin sungthu ya kata bikin sungthu ki patient berkunjur banirap ki kumno bikin pelaj ki patient na kita ki jengker ni te ketua di department kini ni ki dawai bapher di ki kebala dry This is all the dry form. इसको सिर पे भी लगाया जाता है सिर को ठंडा रखने के लिए It has cooling effect. No? yeah just like tanda cool Yes. kini di ki Have you seen our herbal garden? yeah I think थोड़ा सा मैं बताया जितना हमको yeah, पता था yeah. उतना बता दिया Kini ki bala long dry ki bala terkong sudah kini nduk sentiu ki so ki dieng ki pher ki sembai ki dan you have seeds also no Yes. yeah seeds this one is a seed no This one is a fruit. or fruit okay Seeds like this. Okay, yeah. Seeds like this. Okay. And this is also a seed, but different plant. Different plant. Yeah. This is Jayur.
Tejavati, Oh, this is Jayu, Jayu, yeah. yes, Jayu. मैम ये चित्रक के बारे में बता दीजिए मैम। Chitrak. Which this plant not found in here. This is not Okay. a local plant. Alright. Basically, this is used for the swelling, and it has a hot potency. Ni kerukom snack, kerukom pulih kalau tik kembali ki general medicine. General medicine ni teman ripat ka lesi kerukom ai dawai kerukom treat pat ka compare kalau no kumba ki penenkam bat diki herbs diki kenmat bat ki wei tendai kerukom pulih hi ngopi ni bar ki pulih tik petik bela la ki jong ki dikot met bat ki wei kembali alang ki bapuli doktor hagi ki wei ki benta pat jong ka jeng pulih tapi om nun bandik. Alright, nilai dap nang ni kani dikasin ubani kong baka Jaka Sumar kan khot ngobha ban wan ban phale video ban batai sephang jong ki jing Sumar bat ki bikwe hang ni hapo khanong ba te ini mi no ni la phi dang thmai sang ni ka jing Sumar ti phila ban wan chini ta ka jing tip sephang jing ni ki babun ba bang la batai mane te la phila juan te nga tip phi ya tip ba ka jing Sumar kalau komno se comment hapo kalau komno ti ban nanti tik bam juan ni le tip inu ki badan kam ngam ni ka jing Sumar phila ban recommend so share ni video so like subscribe komjo terima gitu bagi bapuli le sia kani Jaka bakwa ban puli te kadan ke exam need kom ba yelong le jing puli doktor bat ki we te kat kum ga jing pass ke jong phi kat kum ga jing la jong phi kinsa phila ban yo ke seat hang ni bat kadan kum ba khandai tli ke seat reserve khandai ne kom tahi pra khandai tli ke seat ngala ban bakla khandet iwe ar tli taman re kata tli ki balabu reserve na bata jong ki khana nang ni ke jela jing ki locals te barkani ka seat ka ju narade bamdan bamdap ka seat baro na pulai ngut hoi we ka batch ka bamut ki la ban tap de ki locals jong ni ka mut kan poi bi average ko makan arngut ye te kata re ki jingyo jitip jong ani te la ki kwa ban ni dan betal ni kwa ban puli hang ni ru kan ni kalong ko ka dan fidan ni ka chance phila ban yo puli ni ru bo pelok Lisbon signal pi video lawan kam shim dawai la yo jing khia lupa na ni mo la shong proses ni ni damang lele te anh sampai dom jan ai ada belum ya? ni bam ni ka tiffin nga dan hantu sebang po office apa lok si shema ng video mismo saya sing nak pak video bye bye the mangs Ayurveda Nia